So kwangibuza ukuthi ngimshada nini ngathi angisena mali. Wathi hawu sicela uhamba uhlalusha inkondlo kanti le mali yenkondlo yenzani ngathi awuma kancane uphapha akisibani. Eyokucela ile bengihlala ngiyisebenzisa ngongicela ukuthi ngithenge ifoni neyibizayo qede yaphela. Ezibizo ile bengihlale ngiyisebenzisa nongibiza ezindaweni zokucima kwama besubiza amabhodlela abiza ubize nabangani bakho ngemali yami nizozibiza ithi ngitshela imfihlo lapho uzabangani bakho ikesi nebhodlela lezibizo zikayihlo usungifuna izingubo zongibhesa zologa kade ungifuna zokugqoka usufuna ngizokulobola zologa kade ungiqola lalela ke sisi umuntu ushada nomuntu abamsene naye wena uthando luyakusinda ubamsene nathi sibaningi kulungileke awungihlanganisise ungicele nayo babanye bangihlanganisise sivene sikulobole kubikani ngoba vele uthanda nasonke kanye kanye yazi phela sibe yishumi inkomo zalobolo unakhipha inkomo umuntu emuntu vele kamakho uyafohla esibayeni ngazama ukuyijaha angiyifikanga so umbuzo othi ngishada nini impendulo ilula ithi angisena mali umbuzo othi ngawusho mfaphi impendulo ithi yaphuma kimi ekhukhwini yangena kwelisuma khale ekhukhwini enye isesportini enye isezivipheni imali yami kuwe injengamandla kaSamson isezinweleni so umbuzo othi ngishada nini mawubuza ukuthi ngishada nini impendulo ilula ithi angisena mali kodwa ke akuyona imali kuphela engasenayo kanjalo ke nothando lwakho ngoba ukuthanda nawe kusimele ngihlukane nemali ngiyaxolisa ngicela ukuhlukana nawe bese ngithanda nemali ongenani ngoba ngizamile ngihlulekile nawe ubonile ithambo lami leKentucky ngiyaxolisa wathi sicelo indaba ngibiza ngethambo lakho leKentucky mawunteketisa ngathi oqala ngibiza ngethambo leKentucky ngoba uthanda abantu abadala so bengathi ngitekethisana kanjalo mandlalisana okwesibili ngikubiza ngethambo lami leKentucky ngoba kumina wafika usuyithambo iKentucky ngiyazi yayisidloba so nalana ke ngithandile imizwa yami kola imali konke bese ngithina ngokuyithola ngosicela phungose